Ruyi 放如意 ntushyire inkota hasi 没命了 kuko n'ubundi twese baratwica ceceka we umuntu nk'uyu gushyira inkota hasi bivuze ngo nuko uyu nguyu aba ari uw'ingenzi kuri we kumbe dore mama ngarikata hari ikintu wokora n'ikintu tokora uyu mukobwa n'umwica none harabamara nta negosiyasi dore shanga imvura nayo kandi ibi ngibi imvura nazo wagira ngo abantu bazi fenomene z'ibintu nk'ibi ngibi bazatubwira iyi ni theory ni theory nyabaki theory ndabishe kandi umwicanyi yagiye muri dimension yiwe arababaga ngo inorore kandi akubaga atazi ko arimo arabaga rimwe tumunzi kandi akubaga atazi ko yanakubaza mu bikiyana ubwo bamuzangaje ariko musubire inyuma mwa kasaze musubire inyuma aje ku mukecuru disi katurore uke ngababyeyi barakagurishije hakiri gato mu security guards abaka White Sparrow kana promotingwa ahinduka ga security guards aho mwicanyi wa mbere wabo nyuma yuko Impress Zaujin apfa yabaye dizata bamushinja kari bamwishe uyu nguyu niwe wahise mutabara icyo gihe barabana bongera kumuhatiza kujoininga White Sparrow kugeza ubwo yongeye kugaruka ngo ibintu birisubiramo none dore mukecuru amupfire mu maso uwamwitaye afata nka nyina ndebere nawe abakwishe baracyari mu gisagara sibyo dore guhinduka dore urayumwicanyi nyawo ubundi bira byose yakinataga yari yaboroheye barimo baracika gira mama dusubire inyuma tugende barimo batero kumbe introducing Len Ruyi number 1 assassin bidagurat makit bichichi dore urayumwicanyi rimwe raka bibutsa ko niyanzi n'abari mu gisagara arimo araza vayo fight bigot baragakoma afitemo uburozi ariko ntacyo bivuze baramusananiye kwe Ruyi kumbe hari uwaje mu gisagara niyanzi mumwibuke muri Heroes ayiga datawe ari by Tufay yagarutse muraka moto hejuru giracya mubicyane halo uyatiyaturuka he nico mushenzi aga karacika nawe ugomba gucika wani mubi cyane yanzu n'umuyobozi wari uda kumbe urajyahe hari ikintu wokora n'ikintu tokora bamushanze ceceka mumenyera nk'abandi uyu nawe aramukatarangiza hasi Ruyi urapfuye ukanyagwa ayiga datawe arimo arabangagura ubusa Ruyi tuzariko Ruyi nyagasani yasaze iyo urayumwicanyi yakurenze nta kintu wumva kari kataye umutwara agakoma iyo atagatabara byari bikomeye bagateye uburozi mama arapfuye ibintu ni hatari